qualifier match Chennai Rock Chennai thaka tan bagoi tini ibin chung saima lainai Chennai tan bag match harina na khabrang yang ni keblan khabrang easily qualify khaiman haiban brak yang ni keblan ka o match tan bag brong match pai yang tin obin chung para kam ke semana hain bag bidin na pai sjar tin nai chung di bidin na thak jagai taka nin dong na share khaina tapok ti Chennai ni je brak match pai ani reason number 1 ka Shardul Thakur ni aso 4 over 61 roi na ego ke fan nai me obo kaisa quarter factor hin ramja gotan bag hin aso 4 over 113 no jona oh my god ebo Harisham Academy ni student chung si bobo tai angwan so bo u jaga 4 over 113 roi ek wicket fan nai me obon bagi bo wan so tai प्रति over se 30 ke tok da asung mar ke sokale phung tam jekman kalai tong ta hain bagi bo abo run wicket rate bari thang hain bagi bo umbrok o match no pok payani karon na wan so go reason number no ka Shivam Dube ne chung ta ka wan so man bo kaisa long soccer aila marke biman tai kusu soccer marke riman hangke chung wan wan so chung o jaga bo marke no togi man hin wan so man heaven bo togi mali atan bo hin o jaga 15 ball si satan to o kaisa hain bagi bi chung wan so 15 ball si satan khamana chung dori man strike rate na ke 50 ni chere si kom khunung ni ta bon bagi kaisa payani klai jodin ba 15 ball chate oin bar phai ta jaga bukha ke busung ni thakamun he deba last over yas diwan ball 17 run na pa busuk ran ag hoi thaka sar jari jabai Mahendra Singh Dhoni bra kunai ke to miliri busuk ma khaton na chen samana ubonang mui ta man thaka 2019 je world cup New Zealand me semi final ang mui ta ma ka jaga bra kunin basala ja o jaga bra kunin basala knockout match so pora ekdom belection jabardast na tan ba chung juton am ke hope khai jamon ebo easily jekhman Chennai o match no jiti chan head ba ekobar 17 run nango abo striker Dhoni dong ke to mun kino tisuk je ofan domon he deba fast ball on chokar pe kha abon pare bra katai ball chance khai pe kata logon ka ball chance khman ba goi nai si choka ta katar thalia ta jon thing mate choka thaka aurun thamon kaisa chis uja common tong ta hin ba je 2019 world cup Dhoni no stamp out khayo Logie Ferguson katai Chennai by Bangalore ni match bo Dhoni no out khai out khayo sabo Logie Ferguson kaisa chis repeat ong te phaigo ka afro Dhoni retire now international cricket ni retire now katam IPL bo je ibo match finish khai marle obon bodi bo retire na no tam one chok na sung mano 2025 jong tai se mano back khema nogoi manai na tai se mano last season moi na e season pani last season ai kisa tension rok ongoi ta khata kisa wana mani thaka ongo kaham ke sai man so ya ko Bangalore rok je qualifier match thman ba siwase asok market celebration hika as yang umthai ke ma tong ta onyo team le IPL trophy jitman performance osuk umthai ke celebration khaya bra asok market celebration khaika lama rogo asok market baje rok फाटिर लाइखा ताइबर मैच पेमेंट परे खते ब्लक सि सिलि अब मैच पेमेंट परे याक के हेंचिन मा खाइन बा फन सि मुइथ पगै थाकना दनि बंगनि जे नाइसिंथ अंग जया दनि थांगि पेखा आंखो वानसो गम थाके जों मा तंगो ना ओ बिदुनो वासा हासुक मारख लाइक आसुक मारख ट्रेनिंग सगैना नांगो दनि आजा गन सगै नांगो ब ताइबेसा 2025 आईपीएल थुंगान बागै मासपुर अंगनाइ तै हेके तिनिन बिदिन बग इस दरनो मलाई ने हाइन हाइन टिके नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग हम बाय